extreme. Point ni tentang tidak lagi point. Jika point tu beningkong, kami stress kalau bahwa ni don't come one pengkalai ni reservation policy. Antara jimbi tu jimbi yang jom sama juga juga mesti. That is mean number one more. Hari kan number two, kaya ka bengi stress. Katung ka office memorandum 1972. The people yang tu, kasyai ka kadar. Ba laong ba according to article 16 clause 4 right la kurung tu ba kadik inadequacy of representation of these communities yang buat Khasi-Jaintia ba Garo ka article 16 clause 4 ka klub kuro ye ratio ng proportion juga population nomor orang ni ngem keren ka population ngem in terms of population hak HSPDP ngem sim ring sim bay ka article 16 clause 4 ka keren shai kira but in aggregation of representation bring shai ni bang hai ka to badawal ba hagitu ole singa bolong hagat ki por ba shwa ba ka meghalaya kanyo ka full fledged state ni na bolong ba buon ki employee jo ki government offices kim de ki khasi मतलब कुछ नहीं जगह कुछ शंपंग कुछ स्टार्ट जो कि लीडर जो नहीं दिबा हाकित की पो किसबारा itu 40% nampak Khasi-Jaintia Garo ringi yang bermentah pada nomor kapur pelai extend kena kita pas no wisdom show wisdom kila buat pula hajar bagi pembaca nomor tangan yang shipping ini 40% kan 80% in order of merit in order of merit, ratio of reservation in order of 40 plus 40, 80% in order of merit. Hakaba di bukan kerja. Dah kaba klam, no siliang ni tiak siliang. Hakaba di bat kiwi ki jet beri udah singlang mana. Namar hamku hingi ko 5% and 50% kadang 46 kiwi pa. Pi balik akan kumta. Pila rangi pun ki ya kan reservation policy. Yo ba ka attract yang itu judgment juga Indra Swami but government versus government of India 1992. Ham tu ni ba ka government of India ka ai ka 50%. Amar ta daw ni so khia ya ne. Mo ndai ta kata ni la pan attract article 14 equality. Ti amar ta daw ni om ban pen he ni ban perit yung 40 in order of merit. Kita di ni so. Nomor lagi kajar tak 50% mana benci mungkin makhluk. Mana kali HSPDP was very clear 40 plus 40 is 80% and in order of merit. And number two, harwede berka reservation of district. Yung 80%, ringing yung 90%. HPM hang tu 1976 hang wala ko ya. Kali kasih waktu. Long bangi mga ban piniya kaju. Reservation 40-40 for state but the district. Until ladan kita dong, it cannot be strictly adhered. Ya ketika 40-40, apa district kumbah state. Nomor tadang ini dong 90%. Nang buka employment apa district level. Nomor kan ini long non-transferable job. Ti nomor tadang ini pan 90%. Apa lagi district level Khasi-Jaintia dan long Garo Hills. Kebalai. Hari ini buat kini ke Pulim Putih. Akademik karya. Hamiru UI. Akan launch ke balai, akan launch ke proses of carry forward. Ngangi itu ke proses carry forward kesini apa? Lagi mana man pendam carry forward. Ini kalau jujur, kadang kalap sekali snap. Dia lada kalap sekali dia lada don ki sama giba fuli giba up. Dia sekali apa sekali interview minta. Ini kita nak waiting list. Dia apa snap? Ada yang snap kau tu custom ke katung ke sokar kasha itu for 27 plus 5 ni kalau life art kita mau life art kami akan show nomor kiat tu life stem til martanan yung kamde belum tu sini kita apa sih ada mau meeting list kita point itu proses begitu ke proses of carry forward kamde belum kedepan stop mai itu proses carry forward jadi ada kipas mati garu kamu tapi kita meleleh hakabidi berkenika
pulih kadang le academic hang tur ngi mi bukan provision apa ka uen tian rai ya ka percentage of qualification for further studies nam taki Garo gulong na kajong nam taki Khasi-Jaintia lo kajong nam kata hang tur ngi omba di ban pensange ya ketu bakin chip na of merit tapi orang doktor minta kita ka need ka technical ka GE dan rai week ben kapat government quota tempat don gitu exam dan malu tak di ban siam baik in order of merit kin gatur kin penkut na untuk reservation in order of academic career kata dia ka pang baik kira nang tadi saga ka khaddu ka khaddu ko long ba ni la kerpat ya ke expect committee lagu nu bahkan sim ya ke nila bai kapon ko bakhiam ha bahkan numdan bahkan nu kajing ke ya kajing ke sutu hang ni hang pai hapring jing kum ka jet boleh ke melang salam maka ni kalau beri kredit kali issue nomor tar ngim kwa pakai bagi semua bing request ki bikin sim ke rai ka beri biang ka kanum ra ya kanu kajing ya susi ni kata kajing ben su jumut hang ni bang pai kita ini representation de bangi ai HSPDP expert committee.